Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Ingdeng Paro Sira Krepliapong NKBA Annual General Conference Hidisajer Baptist Church alongsi Piduponpo. Lapen Pantrokep an Sigdang Tanglo. Ingdeng Paro Sira Krepliapong ni Hangkarbi Baptist Association NKBA Ningkanesek MIP Dipu Hidisajer Baptist Amonduli along Arkoy Nipai Kretrok Lapen Nipai Kresirkep Nipli Anaparman MIP Pidupo. Bangso along terikam amay lapen kechak amonduli atum kisi kedang pon pan trokep an tangpon tanglo. Aning kanwanga son tak pining surihinira ingkoira po aning kana baha Paro Sira Krepliapong NKBA Ningkanesek MIP Hidisajer Baptist Amonduli alongsi pedupo. Kapitik dangating Ingdeng Paro Sira Krepliapong NKBA Ningkanesek MIP Dipu Longri Baptist Kachingrum Amaipen Pater PC Hidisajer Baptist Amonduli along Kapedo Chiapan Sigdang Pon Bomlo. Ingdeng Paro Sira Krepli NKBA Ningkanesek MIP Mesenpen Kapichun Peme Chiapan Dipu Longri Baptist Kachingrum Amai DLBKA Keparlupon Amonduli Kedo Anatum Tami Radasai Kiklempen Chisik Bomlo. Lapen non an pantrokep an sigdang pon pitang pon lo. Labang so ajay mek misen pen kapichun pimitek chia pan dode sang se pin pen tirikam atup lapen kichak amonduli atumta dode sang se sai klempon bomlo. Lasi labang so ajay mek along NKBA arlo kido an amonduli arwada tumtami nang kachitong dun pet chia pan si chopapon lo. Lapen mesen pen mai pi kapachun pon pe methek chia phanta kardom pen nang cherap tun thaputa dirikamatum lapen kechak amonduliatum pen chuning report. News report Karbi Anglong News Channel. Dak di sajer amondulia long materia pen dak ningkane sega mai PKB pon pasina tum panturo parpira la tipini dak di sajer amondulia long iria pen ketek pon harus sira krip ya ponglong pining thayan tuni poninkan kebi pon pansi Tunayan tini phai bani kan ki toy bangsi ningrong pilo anam phanta ke ro pilo la pen kadog we pini dak ngunduli pi ana dak hidi sajera munilong kam hi klein phansi an tum chera palo nimbol sikher helo inglong sabora munduli pen la parta Jordan la pen manja la pen sok me ang tum ta kato we kam ram chiru chitulo la sia ke ro be papilo si pini ningrong pik pen hanam phana ke ro pilo bangsa mai poi phana munduli tin ta kardom pen ke chera bungi phan la sinang le letik pen bitan botol bukan RW la kadu ke misen pen ana monong bat hera perlong ipansi hirjume kadu panta chahang polo la penon ni tunda ke klem bom on hut phantok ner ke la pen do sikap an pichun pom tanglo la ke klem petik an klem pon bombo punon se ning te sik kroilo la se kadu panta mi akru pe parpik lo la sini tum ning arong pik lo bang so mai pachun bai phan te an pen tum arna ta mi adom pon lo la pen ke klem pe tu anta la monduli kadu we iria anta ni tun situ pon lo la ke ning arong pik alam lo Nasiana manong petinang la pen kadu we panta nong petang la pen pini media ka bang tum mako ping tum an panta me akiru pe pa pilong tum long anam jume antu se peduna ladak hidi sajir labang so aklam along nang litum media tum an kewan la so posine litum mahin pen nang litum phana kiru pi parpik lo pen ning ta arong ulon nang litum kewan nang kumri posi pasi kenang sot ke nelihin pen nang litum phana pachini tunji ke non lar ko jiklo ni phai grip lipen kris sirkeban au grip tropen dekta ar ko ni phai grip tropen kris sirkeban ke dar hindi sajira mondoli alongsi Ingdeng Paro Sira Krepli NKBA mate ni Hangkarbi Baptist Association labang so ningkane seka mai pige taksi pamanpo posongsi dak adim tajong lo pitik lo laki ladak hindi sajira mondoli ke adim si tu isi kecak ancot sitala daka bangke dipu area po NKB angkang long area angkang le trok do la trok ang bong pen dipu tai silo pasi area pen sila kecak lo la pen dak dipu angkang along mondoli non ke aprang ke trainer cap non ke crescer cap do la mondoli crescer cap la pen la solong fellowship ado inkoraisi amuine do la kado kucelang pet pen si dak hidi sajera mondoli along si cara pra perlo la pen la bangso area pen sika pichun dia phansin hitong kabor ipon asi nelitum ningrong piglo hindi sajira mondoli ta area
akachuning ripen alang litum chingwai ulo batai chingwai lo labang so me ki chakya phan alang litum ta ki du kisung katura kadu gwedu la songbong sitame alang litum aning cepat tiksi cekroi si labang so me ki chakya phan lang tum sitame lam chak na ki pilo la so teng pen si pini non lang litum ma thek long lo pen delta ki hup kadu gwe kerangan ke ketang lo la pen penang sai ke klempon du ulang ke klempon hai ge la pen non la arne sini phai ke thom pen abang ke la puson si rada sai la puson si piti kon si pini ta la puson si klempon bom lo pen la bang so rada sai ke klempon ye bang ke non ni phai truck la pen truck si la pen kreke thom an sai klempon di la ke mondoli do an hang chetu pen si klempon po la pen la bang so judelo pulotang te ke klem na sai do thu ulang ni tum la puson si klempon bom lo mondoli so se tame alang litum do an pen klempon bom lo kabor i tapi ni tu ning thelo ana me hejume pen la bangso amai pi chun vek ji pu son se ni litum ning thelo la pen dak angbong maha la pen a son la pu son si ka ke klempon na ji ka do la anta do ulang la hai se tame litum chogi pu son se ning thelo la pen penanga tum na si chaka tum do la ka do we pen na kena sor ke monduli tum ha se ning che thelo ni tum akaprega hin pen atwara krong ke ave as alang litum pen si neri tum ni che thelo la pen nang pita nang pi bom lo la pen aporting pen long si la bang so me litum pichun thegi puson si ni litum ning thelo pasi NKBA hangkang monduli non ke pharoi sira kre trok do la pen non ke deng ponji monduli trok do pasi la pangrong pet pen lo tang te monduli pharoi sira inkora hinipo la non la pininga aho bhau sila monduli trok apa tum panai deng ko la sila monduli pharoi sira inkora hini amondeli lo non dak na singum dike ase alang litum ana phansi tame nilitum ninga klong pen chop halo nang gidun pejia phan nang galang don jia phan la pen kapre fellowship atum ta do alang litum ta wang pen ana ma phan ningka ne sek ningka na jang abong ana ma hejume la hache la kha pen litum churura per lo nang la penang litum sitame wang non nang chetu dun non pusung sia alang litum phan ta chuning rilo la penang par sitame media atum ana phan sitame nang litum phan da nang chuning ridon lo la bang so mai sek nang litum ta wang pen ka do ko dak reporting asai nang claim dun te muni da tum dak nang dun de der atum ana phan sitame pachini thegi bu son sin litum ning the asina litum pini dagan ke wang pen litum pen lam the si ni nang litum ka do ko la ha ke deng pon ko thana tum phana ke ro pi pa te chorula Nampia Ingnar Mary Hing Kachedan Pen Apran Kidam Nijang Karpi Anglong Keparlo Kiruni Southern Rainforest Angkang Lakhahini Ramthepi Arong Arkoi Achiklo Nipai Pli Ningkan Surihinira Inkoira Porni Lakhahini Ramthepi Arong Along Nampia Ingnar Mary Hing Kachedan Pen Apran Kidam Bangso Nampia Ingnar Ahur Pipusi Radatumpen Ningjepo Sonsi Rong Asar Abang Adap Nampia Ingnar Kiti Teglong si men Jengka Outpost along Bierta Palipen Jengka Outpost atum Wanglupusi Ningjepo Lapen Kiruni Southern Rainforest along Ranger Lapen Arisang Huatum Adim Aklong along Nang Humrilo Bang Sopi Kiruni Southern Rainforest Atumpen Nampia Ingnar Apran Koson Pensi Kedama Bang Soputang Investigate Pon Chiapan Jisik Chedang Ponlo Lapen Nampia Ingnar Kipip Chiapan JCB Hangpon Pupusi Ningjepon Lapen Radatumpen Kaningjepon Ki Karenta Avi Lapen Chiklo Ejon Soselo Kiruni Southern Rainforest Angkang Along Nampia Ingnar Kedo Pusi Perangkia Tengno Ningjepon Kiruni Pen Nangkelo Berta Kamsing Dera Report Karbiang Long News Channel Ramthepi Ramthepi নহয় Ramthepi দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনৰীয়া হাতীৰ এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব কেতিয়া মানে মৃত্যু হৈছে কেনেকৈ মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছে স্যাৰ আমিতো হাতীটো ৰাতিটো বহুতে এফালে হালাহলা হৈ আছিলে এফালে হাতীটো বহুতে আছিলে কিন্তু স্যাৰ ৰাতিপুৱাটো মানে পুৰা হেৰি নহয় 7টা 8টা লোকে মানে পুরা আন্ধার নিচিনা থাকে এইটো সময়তো মানুহটো বাহিৰত ফটাককে নোলায় কিন্তু যেতিয়া অলপ বেলি হৈছে অলপ হেৰি পোহৰটো অলপ হৈছে
তেতিয়া একজন মাইকীটো বিদ্যায়তী দেৱী নাম হয় এইটো ছাৰ ওলাই আহিছে আহিখিনি লেট্ৰিন কৰিবৰ কাৰণে আহি আছিলে সি চাইছে চাইখিনি সি ভয়তে পলাই গ'ল সি হাতী বহিছে নেকি তেনেকুৱা ভাবিখিনি ভয়তে পলাই গ'ল পলাইখিনি গৈখিনি ঘৰত মানুহখিনি চবক ক'লে যে এনেকৈ ইয়াত হাতী বহিছে আমাৰো ঘৰ ওচৰতে আছে আমাকো গৈ কৈছে যে গামৰা এনেকুৱা হাতী আছে আমি কেইজন মই কেইজন মাতিছোঁ আহিখিনি চাইছোঁ আমি চাইছোঁ যে নাই দূৰৰ পৰা চাইছোঁ বহিছে জিন্দা আছে নেকি কিন্তু চাই ওচৰত আহিছোঁ নাই হাতীটো মৰিছে ওচৰত কিবা কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট লাগা কাৰেণ্ট আছে নেকি নাই ছাৰ বিদ্যুৎ নাই নাই ছাৰ কিবা সন্দেহ কৰিছে নেকি নাই ছাৰ এইটোতো কেনেকুৱা মৰিছে আমিতো কেনেকুৱা কওঁ ছাৰ এতিয়া ৰাতি একো গম পোৱা নাই নহয় নাই ছাৰ হাতীটো আছিলে হালা হৈ আছিলে ছাৰ বিভিন্ন স্থানত আছে আছে নহয় জাকে আছিলে কিন্তু কেনেকুৱা এইটো হ'ল ছাৰ এইটোতো আমি কেনেকৈ কওঁ একো গম পোৱা নাই ছাৰ ৰাতিপুৱাহে দেখা পাইছোঁ হয় ছাৰ ৰাতিপুৱা আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া বন বিভাগৰ মানুহ আহিছে না ফৰেষ্টৰ মানুহ আমি যেতিয়া দেখা পাইছোঁ ছাৰ তেতিয়া আমি ওচৰত জেংখা আউটপোষ্ট আইচি ছাৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছোঁ ছাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল হাতী এটা ইয়াত পৰিছে ডেথ হৈ গ'ল মই আইচি ছাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ ছাৰ কৈছে ঠিক আছে মই হেৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে মই ফোন কৰি আছোঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো নম্বৰটো মোৰ তাত নাই মই আইচি নম্বৰ আছিলে মই ফোন কৰিছোঁ ছাৰ Dongmukak ahithialong rongker ahirjumi kelong je phuthak saideng ponsi bait lapen karili armuka chejeng ajaimek misen pen kapedupo Arkoya chiklo ni phai ke thom ning kansuri hinira inkoira phorni kedamtang patumi dongmukak ahithialong rongker ahirjumi pu akimang aphuthak saideng ponsi bait lapen karili armu kapachejeng pon kichengsi kapedopon lake dongmukak tourist lodge IB along porphai isi Apor malom dongmukak ahithi pen barsi den arong ahithi vuthungaji ahithi hawar kehat ahithi volongkomaji ahithi lapen center ahithi huluni langhin ahithi angkang pian pale ponro laso by car rally armu sitame chejeng ponlo alang litumpen rongker ahirjumi lapen kapachi thang pon along armu kachejeng pon along amen kateram pon lake hem arnam ilitum hapipu arani pen setame nang kroy bom lapen nang rim bom wang bom si pini arni antame ilitum lapuson ilitum sokarbi akhaya phan setame non pu arni antame reng dok reng nita dolong lo pusi ilitum chipu pon longlo la so tengpen akemang ponalong ilitum pini setame lapuson bait lapen karili armu kapachejeng ajaimek sai setame deng pon lo pusi nang pachini du Lapen labangso by Dwelly armu kachejeng kaching room ponalong kachetong dun kapater people lake dongmukak municipal board chairman akehai prahalat timung lapen aduntu kachetong dun lake ward commissioner abangphu akehai sarlong kitiso lapen radasai klembangphu akehai robi sing ronghang alangli tumpen setame apora tengpen chipidun rin tisi bait lapen karili armu kaching room pon along setame rd pidun pen ing samjin misen pen jaimek setame pachun pon longlo pusi pherang kya hin pen birta ripdun long Dongmukak pen nang kilo birta ren sing killing report Karbiang Long News Channel Nilitum la bangso fight rally mate card rally la bangso Dongmukak town committee mate chairman patit pipon ben nilitum dokan gitu pating kilo klasi bangso rong ke jume nang li na kakri dunoi phan nang li lefram nilitum la rally la bang ko sibina ko pulote nilitum rong ke arna haro to ana thang na soni ba ke pakira hala hemang kar lo ka na sitame la rong ke bang tipik na penong asam governor sitame group elo na all asam state under along the tumhan district tumhan ke bulite bi la solo ke di arni ke dahino nililam ding plui pen mane ni ke matha alam ini nilitum dongmukak pen mane matha lo student organization madolo la pen media akoti tunta dolo kadu gabelo lagi pini party pulam takali laben
Rada ke ko ame Kongres do po SDC do sipai la party tim tum do po. Sami ili tum ke matha nei bange karbi. Lapin ili tum karbi. Butame ili tum ke chorki ju pojo atum sadi pina ka po. La si nikani sek pen ili tum ar ko fiber ni dari por ni ke kado kabe tami tum karbi. Chorki ju pojo tum an ke la rongker pudo la so rongker apansi nili tum kado kabe Jingki jithan pen si organisation pan pen kado ko bitin than si manili tum ta mathalo itum ta bike rili o system patu nang pache thang nang itum phanda itum kar bitum ta mi rason do bang rasi karbing autonomous council tu tamila so ambe memang ke holiday post tem ko lopot salang tu pachoro la so organisation tu mathan thulo rasi kado weching wai si pini bang bike rili bang pen ko la si bike rili bang ko da kuna an se pale ene ke nili tum ke location bang ke dak dokmuka pen parukha pen ko la pudam ko hawarghat pen ko harwati nili pen un jongsi una por dulang kulute nili tum bukulia tame bojar lupon choggi la pen ko bypass ne puwangsi angko dak dokmuka kanang Pini dak dokmuka aha warpen kacepatir pipon matira so sai ke ding pona bang kala hello jeli tum Indian constitution along lason ke tokdo je akhai tin sidame methang adhorom kacepat chanji laso right kitu laso bose tum bang adhorom tumle kacepat chan ba nimro komalang litum kacepat klang lasom se tum karbi akhai sidame ni tum karbi akhai tumta la hello ni tuma aporom puthi pula so kacepat klang bangke henune apose laso bangke kaddu gobe tame kacerap kacetu kinang so tase pining pang chenglo pon muning sidame ang susi cerap kitu po lapente non hilige kipuje bangke ele tum kaddu kabe la karbi kituan bangke ele tum party dhorom jipupe karbi pamen pen mane ele tum karbi na ke plangalam bangke kaddu etam ele tum ahir jumi kachipi dun la pene kosong puru bang thu ke kachipi se ke nangji athe ele tum kaddu etam hir jumi cho hangme ala se arnam pulo tangke ele tum karbi arnam ta arnam lo apose ele tum purki mo langdam lo tangke karbi tum ta konat na senangke plangma la bangke ele tum ta chichini lo la pose ele tum komane Christian ta ba komane mondir kardo matum ta tame karbi pulo tangke ele tum afrangsi bangke karbi tum ko dak senangke plangma hala bang purki mo chichini lo pulo tangke kadu tame ele tum ahir jumi cho hangme sing me la se non ele tum bangke pini ke pache thang la pente karbi arat fan hir jumi ke hangpi la heno Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me